Achibiam yesamu akwaba do Badwam TV Badwam dwumade so ye da Apostle Dr. Nita Kutegwa say nim kranshan sama wo dia breye de du so no ye Badwam kase nsam no ne todwa mu bi ya wo beti eniara hosampa na asi bema bi watwa eja ato ne yire ne ma ene ne nanam eno ne sembi ya reho na ye de browse Adom TV Badwam kase a wo share live or Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV Tube na kwadomonline.com same way and then some afufuro bi ewo media fia amankwa tamaklo afia ni de mientie said and semni chemu ankasa etie Arahosem na esi wo denchra achempem wa padenchra East Mensimu ewo fifi mantemu bra yesuso se owura bi watwa eja ato no na busuam emu na yire ne mane ne nana na wi echi ono so age ne kra free mu kase no etwaso ya every year na watweja ato dan a ne yire ene ne manum ne nana wanya abosome nso edemu ahye wandwere be wabra no wonum adanajo na wonum kira asami esiye obubu obosome da edikan eye enra memini ya ahmachi dumienu a na wonum ada wanka bi nhyiemu ene wudi saa enyamra samu owie yepe ena odan ho ekọ obi kokofuo mu a okosan ne ho ahoma a ono nso ato anananom ewonse edo nyina ne se yese breka kra bi oni oba no akakasa kakra won ama bifafo akremaka na obi ye ya akoti baile ahoma ama saa di ne se enra na de fi ya meka se na me wo class ana ye flame se asema ya ti mo to ba ko ya chebe ne se bema bi adija atu ne yere ne mane ba no wo fa se na na mu nyina de ma oyi wa yo kana amo mu nyina ahye atu na na mu won se na mso ma mi free class so abubu ene ane pe na be hu wo no ya we ho sem ya sese sem ye chewe bi anu ode pa ya we ho sem na achempeman ene electoral area ni na e bi se ye hu bi say da ewo batemo Make say ya dear Sasumdia fan and to my pefra war Holy Family Hospital ya no war and Nkawkaw ni nyina ne se mabunu bi so ebufu ya baba hono se obi eda ho a wompeso mu kum no se ya betpene ya mpinti no wo edo abufu hye kwa ya resabia ho a make say de bambo mpanifo age sa ewo honti asumdua fan and to my pa efre ebe fan ne se nya asem papa de nanso enam mpanifo bi ada horoma yetumi aso ano Nkawkaw mienu bi na kuntokwa ena ne ko bem no se baako omuna yususi kan de na baako free mu eno nti ne ofree mu no nkrofo no eba hospital ha se wakum mu nipa de a ene mu so bekum ne bi ha nti pinten kakra nti na eboro ye security for ne wa ha no so ene etonsa efre police eno mu so ba beboaye nti se de aso bibia no Enwachi ena Celestina Santi ya onu ena hwapom de ho nsam so ko West Mensen num so de tudwa sa fedie wonu matumi abomodin asiesie basabasa ye no mafe asomdwe aba ya branche no onu so epra beda yaresa bia ho no wo mu ade no abankran se ometo aso enya yarehwe ewa ha. To be honest, that is how me buy so dear, not to be honest no. Now boys na gu omo wo ha very aggressive, very oh from a count dear me han many a they were in the count of 50 to 100. So boys see to some ghetto boys. Boys are no ahwere ne nkwa no say yeso oya duntuni e ma krom ha kra de om se chatawale nua sana me buy om keka report ma mete so it no for us in health there ye wa kan say family breakdown ba and you have a lot of these ghetto boys and then ghetto effect e wa kro no so Kane adwumayefo na woni bogoso Prisia Mind eye adwuma na ebo kwadu se Health Goldfields Limited for omeyama mraya ye de adwuma no wono mo tietia so fi se wono mo adwuma no niema bi esefata wose ye de ma wo mo no omo baje adwuma no ebo so no ba afimu ni wonsa enkan ohawa makomri se me mayale me musuma yale Minye sika kwa nko hospital. Ene mi ankasa nso mi play o company num. Na me she doctor nsa.
a neni nyina minya sika enko hospital enko humi doctor no ekwa ne manya duro ekwa de ahwe me ho enti ekọ fie no hawo pa minamu ene se yale etete me enso minya sika emfa enko hospital if you say heat company buy no heat company go face buy no adwuma sika ka so mu metua ansa no mamra na adwuma no sika no mu ntuae adwumayefo bi nso ne Adom kase atwetwe nkomo a omo kire yawo a wonum efemu e wompatam ho 600 workers in na ewo bogoso adwuma ni mu company no ebaaye o say ontumi ne workers ni nia enye adwuma nti company no ama workers over more than 400 akwa akotena fie na ohwega na mbra ni mu a se one obi eye adwuma na o ka se mentumi ne onye adwuma biom nti kona kotena fie a mbra ne se sa asem no kan na ade kyen so na ne sike bia ewo ho bia no make sure say wetua na de e de ama no nti na eba ne sen in a company a you are in full production na we catch your worker say omunko tenefi abra ni sika wo say ode bo ne ho bra no sika no wa amfa ni nia amfa ama no adehye ya womo asante achim bompata ya asante achim south wa asante mantemu se nei wo makwan ne anachna ma obia meye fe magude adwumade bia ewo ho amanfa wonum asante achembo mpata ene de atodwa se fmagude etuo bi e ba so mpatam honum a wonum e kire se no betumi e de galamsey bi aba honum a omu kokofo e na ho ba be kire no omu se nyaade a omapene amasa adwumadie no akosokora wonum e kire a saa ade e ba wonsu a wonum num ene wonfuye ya wo ye nyina no ni nyina be sei enu nti nyaade a obapene mine na de galamsey eba na wo hwe se de bompata wo hwe se de asase sitie wo hwe se de yensuo esitie that's a mine back from her sana dia na ko we say ebeye won be say if he say ya na nanom ene ma amenom ene anuanom a okrum ha wo mo kofu mu a ensuo no mo sa no mon kan say Ghana efa ne ye galamsey ayense ensuo efa ne ye mine ayense ensuo efa ne ye mine a yensense ase efa ne ye mine a yentu koko enwo asa no enti either say illegal and illegal ni nyina dream krona na edie yato akase no so na ye de akoye nsem foforo mu adia report ya Dr. Benjamin Pipa wode ato edwa ena wode kokobopa to dwa chiremu so man Ghana nye man Ghana nko eye ebibraman ahodo no nkra bi ewo honum a bepem sabre won wie school de na nso akenkan ni muntiase no ewo fom tie bra so se wosempenefo de nan esi fom na yetimeboa enkra bi a etesa align instruction with evidence. Again, the heartbreaking idea that we have made some of these losses in learning because the instruction has not been as well designed as possible. So how do we make those things? How do we make sure there's sub-skills being taught? And then secondly, how do we consider language of instruction? Language of instruction is complicated in each individual country, but the evidence suggests that there is benefits to having children learn to read in the language they know. And in particular, there should be some thought about bilingual instruction depending on the context. Professor Kwame Champon ena oye Professor of Education and Development at Open University and also editor Ghana mpanimfo ne wonu meka bi ye nim so omoden se sa report a omode ababontin no mehwe mu yie pa no mahwe nioma ewo mu a kire sa ampa Ghana de sa de di dwuma ebeboa amadesua akonanim na wonfa ni dwuma. We do stress that in our Global Evidence Advisory Panel reports. We do not say that here's the global evidence, you all do the same thing. Okay, we are saying that this is very powerful evidence, but these are the conditions that make that evidence realizable in your context. And so we bring up also the contextual issues, which I think are very important for us to engage with. So our encouragement is that we need to pay attention to the local evidence, the local context, and engage the local context, the local evidence with the global. That way we can translate the global evidence into practice on the ground. Kane mampani abedi achire ya na nida kwan se MPP amanyoko betu franka ama won ye Dr. Mahmoud Baumia na se modi tudwa ene se wa ma ye politics mu amepa hunya dia na sika na bibi etesa oba so obesumi
media me wo aban me wo politics mo say me pese me boa enipa enye se me hwehwe sika enye sika nti na me wo politics mo me be kai mo say ye be ye mobile money interoperability no na NDC for say o mo pese o mama contract aye saade no for $1.2 billion. $1.2 billion. Ye ba ye na me ka say we die o mo bebie sika. Enti mempene so. Ene ye cancel no e koye saade a edi mfaso bebre abre no e costi yen $4.5 million. Endu $5 million po. Na o mo pese o mo gi 1.2 billion. So you're saving Ghana over $1 billion, $1.1 billion. You're saving Ghana. Anka esikana meshusha anka menya sekapa anyasa. But ya yenasa. Anka we nyina be ye car eda ye nyina ye ti so a ye betua. Enti enye sikanti na me ba politics mo. Me pese me bo nipa said ye me ye no. Yanto so na Bank of Ghana na de kokobo ma ankrankra ya won ye wo adwuma adwadifo titiri nom ne ade ya wo mo ani na ho enipa kuo bi ba so wo yesikakra biafo ne ma wonse nom ne ade a won hwe yie pa wo safo no eso. To do business with any financial institution, the first thing that should come to your mind, the first thing that you should look out for, the first question to which you should seek the answer is this institution licensed, supervised, regulated by any of the financial regulatory authorities? For the financial regulatory authorities, we have the National Pensions Regulatory Authority, we have the National Insurance Commission, we have the Securities and Exchange Commission, and then Bank of Ghana. If any financial institution is inviting you to come do business with them, and you cannot vouch, you cannot confirm that they are licensed by any of these institutions, we advise that you stay away. We also had to just say, we biara, one nisika kurabia Bank of Ghana for any nuntumu ebedi jumano. Sani pano, one also ayabonia emra, esonimua, ubitumi aqua defiase. The reason is, if you go do business with an unlicensed institution, you are dealing or you are involving yourself in an illegality. If anything happens, the Bank of Ghana is unable to assist you. More often than not, what we find out is that before we even come to the point where we want to take action against such unlicensed institutions, security going after them and stuff like that, because they know what they are doing, they would have absconded. Sometimes you even go after their bank accounts because from day one, they knew what they were doing, there's nothing in the bank. So the point is, it becomes difficult for Bank of Ghana, and for that matter, even the security agencies, to fight for you. Avoid unlicensed institutions. Yenyan so na Adom TV Badwam kase na ha na bema kwan na no pay ye de asie omre ene wada je abribia wo ma yenti ye da se papa pa ye da se de do so no agudie mo nsem de bonkrata na Adom online ne health tips ena ye de etoso e de ama wo afei ene wasori no ye de radio asepa ma okra no ni pedue netted November. Wow, Ebenezer ne odi yen abedru ni edase meniminu abema akwasinsi aboaten ene gina ha anopei awrade adom no enkwa hoodin ahofemu bema 10 gram kese monyamfo one na busia te ase ebe na anopei menchia wo afiam nyoso da bibia boko na so e yankopo adom eno wontimi ama flora praise ni bi wo ai metimi ama because ya na makasa Sundays no ya na me radio so yeah papa ni sani awo yeah omodi shows ni so ya affect me pa but me hu kakra steps e wo social no so afiam no meduru ade ba ko pede ba metim ni pe mo aba mu omren so ya so nyame no ni ni sa mo aba mu ya DJ pen wa DJ pen oh yeah mene na nasa amfo je wo mampon Mighty FM okay yeah gospel program ayebo timeka PCS asem macho se ne PCS ye show mani pa bunkim fasoa sa fasho tim se nyame no nwie ye sa nipa wu an waseye she sa se ne PCS be ye show ama nipa bunkim afasoa ma ekwa no achia ma obi kura nyama bi no nam kura tia omo masem kura mo boye wo apese okura pie brati nyama no kwa your problem
Enra say penny kwhwe Accra International Conference Center the radio say but make us see o wa sa wa wo bi penny me hwe nipa dom a abun kama faso na no so hu enua Shatawale was it Accra Sports Stadium then what Independence Square na ho na kete bandana di ankodin baby bandana Umi aba mu ati. Amo aba mu nyame mre ne merepa. Nti sa wo de ma ye nkyere se ewiase na ba wie ye de ama wo. Nyame wo hwema ne sei. Nyame wo mre mu bia. Wo nkwa wa hoɔden a bibia possible. Nti me obi bi ebu abam. Ema ne mre obi ade. So obi adi kan ti ne tita. Nti wa ye late. Abrabo ye nye race. Eye kakra. Se piesie wa kɔhwɛ na hyase wo de ya akɔ. Na kwahwe ma hyase na tie PSC Esther na bakosem na hyase se de tie na ndeba bia waduro no a eyadom me say sometime ago sa akode no oka obrafo ma ye fe ne and others sa akode yeah I remember it's a spectator also yes near Fred your boss ye bo we di obrafo di near bo other Chris Atodi near ka and others sir and others no wine sa akode Mwabamumu na kwasi ye kan say ye so nyame adom color party no eye kama yes Ghana for ba ma ne ye fe na mo share monyam na ne ko wie dem say orange for na oji wachi nye yi no there no two ways about that oji orange wachi nye yi ofie kwan so for na make green crowd obi ama green die na se ebubu ade no ne ye hwe a green ono na ni abre ye campaign mo din ye politics nti wo mo mo e ti ade anya ho wase ofie kwan so fire because omo de ani gie wo mo ginam omo ba ma ne ye fe red fo nso uyi orange fi wo red eno de eno so no kra wo ho a enyem na meka o de opa mo nye menim ni po de kwa share because mu say na white for nemu then what red abedi white nim dabi oh and nye se bia ma wait me ba hobi ye nye chinya me ka dia woni mo me ba hobi okay we ye medi ho achiye ye na obi ase ye do obi ase ene ba mo ba ye red o green o white o black o munyina mo ba mo ba ma na ye fe ye sponsors en hia mo anke be de ni Musumo ye mane ye fe. Ye mane ye fe. Omo mbenu aduane no so omo ye ade. Papa. So ye ade. Je se bibia ye kama. Samini nso o ye ade pa o bantam pa be twen ya me didi ya gura. E no ba obi o hono man ko oba no be pass through be 5 minutes 10 minutes bia no ko. Bo nyamre. Nyamre. Ho bogun. Nyame onhira mu nyina baako me red for say bim nem beko ye wo manya t-shirt ti no so eye problem but ye bo nyame mpaye afedam kwa hoden wo ho a ye behwe na obi anya ne de but ye appreciate obi a wo ya de team no so ya de I mean organizing team almost so ya de sales for ne sales for there is so ade oh sure MC one Andy Dusty omo ya se so DJ obia yentimi mo obi din nya obi pa omo de obehwe omo fun na ta ho if ye na ma ne ye de so ya nwumtune na se nkwada timi to onwumu na se onwum ne wodachi yes and then manage Samini performance no se ojemu a eni na free crowd no ba otimi se enkora ne no e wo soro pa actually the future of Samini music still going forward interest we be idea ye wie de na ye se dame e ma ye nua be ma akwa ba na ana so onu ko kasa wo mu dada je me se makasa na se te ho bebre ana o se sade no na mi no kra na on akwasi bodi ye mu akwa be na bibia boko die onu so ya de pa akwasi because week ni mu no code bi how say even up to now crowd so woni mu then so buy be jina stage ya de na make an obia ya de obia part bi e wo so play bia ye ma ne ye fe ye mpani fo so support no na wo ho nso mu jejira ho hwese bibia be ye abu tigo Samirenchi obi
just say obi e wo so oba bia no na wo ye adwuma na mpanyifo tata wo ti say wo no wa na yeah, there will be a say. Yeah, there will be that's beautiful. It was idea because code a fucking idea. Yes, something. No. I was this way. I code about power. Oh yeah. What I know. Say free na Ghana has for one woman here. Say education no cost more fear. Enye a school fund wa more bokra. No mo say dware nsuo nyunu ka. Oh, Monkafra, what's it? Woman so straight. Pa, be me kopɛ rob kra ma wate tia hyehyɛ ne hunu mu ni ade a. Ah, code no wo ho. Ntie nya ye ho ban. Yen ya max ben ye yen hyehyɛ. Yeah. Ye bo one ye nya code a. Te say yen ya ye wo enclosed areas bi say no. Yeah. Te kwasi bogum ni ye nyina bogum dan ni nyina ye infected. Fear so bogum. Nti mu mi nyina ye hye max. Ye mo ye ho ban. Aha. So we dey Mr. Body. That's it. When you can't ahwefo ne atie fo nyina asiri na just say yes. Next week ne double. Sure. So e ban for so ano bed tadi ye ne ba no. Ano bed ti. You better obi asene ato aso. Mara masepa. Wow.